14 novi korona pozitivni pacijenti se registrirani vo Štip. Najgolemi oddel se od 2 tekstilni kompaniji koji virus se raširil preko međusebni kontakti. Stanuva zbor za veke poznati klasteri, no novo zarazenite se registrirani posle kontakt ili pojava na simptomi, zašto screening ne je planiran. Isto taka nema ni tu zabrana za rabota na konfekcijite, no na inicijativa na sobstvenicite tije veke izvesen period se zatvoreni. Porast na brojat na pozitivni pacijenti ima i vo Kočani kada se registrirani 3 novi slučaji vo Sveti Nikole so 4 novi. Vo bolnicata vo Štip se hospitalizirani 28 pacijenti. Vo isto vreme 16 pacijenti od Štip i 1 od Kočani se ozdraveni. Javna objavenata lista neimenjena lica koji odbile rešenije mu napravija problem na poznat štipski požarnikar. Imeno na listata za samoizolacija se pojavilo isto ime i prezime kako negovoto, poradi što to i cel den se soočuva so telefonski povici i napadi. Името Тони Ѓорѓиев го има на листата објавена од МВР, но освен градот нема други податоци. Јас не сум на тој список, туку некој друг Тони. За да нема забуни, би требало на списокот да се објавуваат и други податоци. Veli požarnikarot. Inako na isti od spisok se objaveni 138 lica, od koji 28 se od Štip.